تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأفعالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا وأحسنها هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من عذاب النار ومن أحوال أهل النار. أيها الإخوة في الإسلام، أيها الأخوات الأفاضلة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون. أقول لكم مرة ثانية: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب منساكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الساعة المباركة جزاؤها الجنة الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا جميعا إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، ما هي موضوعنا اليوم؟ هو نفقة الزوجة. وكما تعلمون أيها الإخوة في الله، خاصة في زماننا كثرت المساكل في البيوت، كثرت المساكل بين الزوجة والزوجة. كثير منهم عندهم مساكل، بعضهم يخرجون أزواجهم في بيوتهم لأنهم نسوا قول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعمر أحدا ليسجد لأحد لأمرت المرأة أن يسجد لزوجها. أيها الإخوة في الله، هذه الأحاديث الصريفة أيننا نحن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أطاعني دخل الجنة، كما سمعتم في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقالوا: ومن يا أبا يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستماع وأن يرزقنا العمل بما سمعنا
إنه هو ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. musidɓe julɓe, ɓaawonde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala, juuluɗen e nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, torinoɗen nelaaɗo yo kissiye e yurmede Allah wonu e nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe ɓe nguure maɓɓe e sahabaɓe wondunoɓe e maɓɓe e kala on ñentinɗo ko ɓe jokkuno ha ñande dalngal ngal dari. hare musidɓe julɓe, ko honnum hande woni darsu men on, ko honnum hande woni hirde men nden, ko hakkunde gorko e sonnajo makko on. hare wallahi no andirɗon noon, probléme ji ɗin ɗuuɗi ka suudu, sattendeji ɗin ɗuuɗi ka suudu, miijoji ɗin ɗuuɗi ka cuuɗi. ɗum ɗo fof ko honɗum, ko tawde en gollitirali ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en kon, e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko yamiri en kon. nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki e hadis tun, kawul mar'a li arba, debbo hino jombire sabu piiji nayi, kono enen en acci tati en ƴetti gooto. ɓe maaki tun kahul mar'a bi jamaliha, wa tun kahul mar'a li asabiha, wa tun kahul mar'a li diniha, wa tun kahul mar'a li maliha. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. نلادو ماكي صلى الله عليه وسلم sonnajo hino tiggire sabu piiji nayi, kono enen ƴettuɗen gootum accuɗen ɗiya tati. nelaɗo maaki sonnajo no tiggire sabu himo laba, himo tiggire sabu himo mari jawdi, himo tiggire sabu himo iwi e iwdi kelɗundi, himo tiggire sabu himo jogii diina. nelaɗo maaki ƴette jon diina on, acce jon jawdi, acce jogiiɗo ŋari, acce jogiiɗo asli tedduɗo, ƴetton diina kan. si tawi a heɓi jogiiɗo diina, on o noddantama police ka suudu ma, on o yaltintama ka suudu ma, fi honɗum himo andi ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon. Allah daali subhanahu wa ta'ala o waɗi worɓe ɓen e hoore dow rewɓe ɓen, sabu honɗum, sabu dépensugol ko ɓe dépensata kon. hare musidɓe julɓe, kono enen ɗiɗo fof accuɗen ɗi ƴettuɗen hunde wotere, ƴettuɗen on sonnajo labaɗo, en tefa himo mari diina, en tefa himo jogii iman, ko honɗum daruɗen, en yi'i himo laba, en yi'i himo rawni, yahen ƴetten ɗum ɗon, en haajaka e ko woni nder ton kon. ko ɗum waɗi probléme ji ɗin ɗuuɗi, tawa ƴettay sonnajo mo anda diina, tawa o anda hay ko woni la ilaha illallah, sa landikemo ko honnum woni ɗum tawa o anda la ilaha illallah. adda on noon ka suudu ma, probléme e probléme. hande wallahi summa wallah, hino woodi wonɓe e haylaade e ɗi travaux ji, wallahi ko wonɓe e yahde tawa ɓe wonda e haqqillaji maɓɓe ɗin, sabu andeji e miijoji e probléme ji ka cuuɗi. ɗum ɗo fof ko honɗum woni ko ñawdata ɗum ɗo, ko ruttagol e deftere Allah nden subhanahu wa ta'ala e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. ɗo yani en yewti ka rewɓe, yiltitoɗen kadi noon ka worɓe, sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki debbo hino mari haqqe e gorko, gorko kadi hino mari haqqe e debbo. an debbo on, si tawi a suɓike moodi wonɗo leyɗe porto, tawa a anda o sino mari diina, tawa a anda o sino jokki ko moƴƴi, taw tun himo woni leyɗe porto, tawa hiɗa faaliramo sabu ɗum ɗo. tawa gorko on anda hay e hunde affaire diina, tawa hay e hunde ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko yamirimo o anda. o ɗo jomba ma addama makko, tawa o anda hay e hunde e sari al islam, o anda hay e hunde Allah yamirimo ko ɗum ɗo Allah yamirimo, ko ɗum ɗo Allah haɗimo. tawa noon ñande fo ñande ko probléme. haray worɓe ɓen kadi wallahi summa wallah, haray ɓe sonnaɓe ɓe jonna ɗen wallahi ko sabu qawlu la ilaha illallah e sabu yamirore Allah subhanahu wa ta'ala okkira ɗen ɓe. haray ɓe ɗo wallahi ko mawɓe maɓɓe ɓe ne'i ɓe, dépensi ɓe, ñawdi ɓe, janni ɓe,
haa ɓe hewti ka ɓe tawata ɓe duwama okkitirede ɓe ƴette ɓe naɓe ka on gorko. haray yo on gorko yo andu wona esclave o addanaka suudu makko, wona baba goto o addanaka suudu makko, wona mo ittodira mone o addanaka suudu makko, wona yo yaltuka yaasi mo welti so arti ka makko himo moni tawa o fijidata e makko, tawa o jalidata e makko. haray ko honto giggol ngol woni. Allah subhanahu wa ta'ala o daali o waɗi hakkunde sonnaɓe ɓen e worɓe ɓen ko adi kon ko honnugo waɗi ko giggol almawadda. o waɗu giggol ngol ha gasi o watti rahma. sabu goɗɗo si a yiɗama wallahi summa wallahi a yurmintamo. neɗɗo a wawata kadi yurminde mo a yiɗa. haray ko ɗum ɗo non woni probléme ji ɗin hande. probléme ji ɗin no ka sonnaɓe ɓen, probléme ji ɗin hino ka worɓe ɓen. haray noon ko honɗum woni lekki ɗum ɗo ko ɗum wonɗen e ndarude. si Allah subhanahu wa ta'ala hawrindina en e mum, ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrindin en e ko wawata ñawdugol nde nawnare ɗo. wallahi musidɓe julɓe, mi yii ko hawni nimmi, mi yahi pariɗe balɗe ɗo, mi yii sonnajo mo tawata subhanallah, si a sifanama ɗum ayne haqqil wata ƴettude ɗum. sonnajo mo tawata yani ko wonnoɗo e remude, wonnoɗo e remude, yani ko yahu o rema, ko e nder ɗum o heɓata ko wuurira. neɗɗo goto iwi pari yahi yii on sonnajo, inni hino falamo fi dewgal, o torimo ɓe okkimo, o ƴetti on sonnajo o addimo Konakri. subhanallah, oya hay e hunde ala ko andi, hay e hunde wala ko andi. o wondi e makko ɗon lebbi 6. o qissa ɗo ko momi sifana, ko waɗaɗo ɗum on sifaninmi, o noddilan o yewtilan ɗum ɗo. o wi ilan o wondi e makko lebbi 6, o ƴetti 7500 €, o sodani on debbo yani visa, o naɓi mo pari ka ɓe innata ɗon 18e ko ɗon ɓe hoɗi. ɓe wondi duuɓol, cheytaneji tawata ko cheytaneji yimɓe, ɓe ari ɓe yewti o debbo ha ɓe bonni dewgal makko ngal. debbo on ɓay o ari taho ko atti landade modi makko ko yo wallu mo waɗa stage. mo andano noon hay 1 2 3 sa wi o anda. o fuɗɗi janngugol on ha o wawi changedirde métro, o wawi changedirde ligne métro ɗin, ha o yahi o heɓi yani stage mo wonno wadde on, o heɓi mo tawi ko honɗum ko dankagol mawɓe nayeɓe. o ƴetta hen golle ha ko honɗum o waɗi, o sakkiti wiwde o faalaka gorko makko adduɗomo on. la ilaha illallah. ɗum ɗo yonali o ƴetta jatikijo makko o adda ka suudu. si gorko makko on wowli o ennami noddante police, gorko on wawali muññade, ko honɗum ɓe sakkiti waɗude. subhanallah. gorko on acci ha kawtal ɓe maɓɓe ngal yahi, o wallini debbo on, o hirsimo. allahu akbar. ko honɗum e probléme woni ɗum ɗo. gorko on heɓi probléme, debbo on heɓi probléme. la ilaha illallah. ko honɗum e probléme ji ni. goɗɗo tawa ko wala ko waɗa si wona hirsugol ɓengu makko. o hirsimo ha o gayni, o noddi police, o inni o wari goɗɗo. police ɓe ari ɓe ƴettimo ɓe naɓi. la ilaha illallah. ko honɗum o sonnajo ɗo o heɓi avantage. wallahi o heɓali avantage hay e hunde si wona ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala, yalla yurmomo yaafomo. haray kadi wano kamen wonirno ton Espagne, gorko goo kadi waɗi ko tawata wallahi koko labaka. haray ko piiji ɗin yani hino wawi wa sondu sino wirude, yani gabitalwol gotol tun wawata wirinde sondu ndun. haray ko maɗi yarani kanji ɗiɗi. on gorko ko honɗum o waɗi, o ƴetti kaydi sonnajo makko, o addiroy 2e femme makko, o addi on debbo ha o gasi. o debbo premiére makko no maranimo ɓiɓɓe 4. ko honɗum o waɗi, yani o inni o debbo makko ɗa o faalitaka mo hande kadi. subhanallah. ko honto ɗi probléme ji ɗo fof woni, ko honno wawete ñawdirde ɗi probléme ji ɗo fof. haray wallahi ko ma rittoɗen e deftere Allah nden subhanahu wa ta'ala e sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam.
musidɓe julɓe ndaare hande probléme ji ɗi jogiɗen ɗi ndaare hande ɓiɓɓe fulɓe ndaare hande sukaɓe fulɓe ndaaren hande no wonɗen e wuurirde nder ɗe leyɗe ni wallahi sa yahi nokkeli goo a hersay wigol ka pullo tawa rewɓe ɓen subhanallah tawa heɓe jokkitun fi aduna heɓe jokkitun no ɓe wuurira ɓe haajaka hay e hunde ma tawa worɓe ɓen kadi yani hiɓe waɗi rewɓe maɓɓe ɓen esclavage yani ɓe fijidata e maɓɓe ɓe jalidata e maɓɓe hay si ɓe mari kamɓe rewɓe maɓɓe ɓen anda wallahi hara ɗum ɗo ko probléme jano yo allah subhanahu wa taala newnagen heɓen solution ittugol ɗum ɗo hara musidɓe julɓe ɗiɗo ko qissaji tawata ko waɗi kokomi fillitana hara noon nafaqatu zawj hara ko honɗum woni ko waɗɗi sonnajo ka suudu makko ko honɗum waɗɗi sonnajo no o wondirta e moodi makko no allah subhanahu wa taala yamiri eno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri ha tawata sonnajo on waɗa e mutmainna o wona himo woni tranquille ka suudu makko tawa gorko on kadi wona hino woni tranquille ka suudu mum si yalti yahi golle hino hawji artugol saabu ɓutti ko tawata konka makko si tawi kadi debbo on hino hawji yo moodi mum artu saabu ɓutti ko heɓata kon e gorko makko on haray ko ɗum ɗo wonɗen e yewtude inchallah si tawi tan on permiti e inchallah ɓe wi'i wo yajibu ala zawja an yuwaffira li zawjatihi ma tahtaju ilayhi min ta'amin wa kisha wa dawa en attori taw gorko on ko honɗum waɗɗi gorko e sonnajo makko e ko yo addumo ɗo tun accitamo hewre makko e ko yo addumo ɗo tun yani hara o kippata fi ñamete makko hare ko atti kon gorko fo gorko hiɗa duwa dépensude sonnajo ma on hiɗa duwamo holtinde hiɗa duwamo si o nawni ñawdamo si o weelamo ñamminamo haray ɗum ɗo ko premier mo tawata ko sart ko gorko duwa waɗande sonnajo mum hande no hiɗen reeni o liye mo wonɗen e wuurude ɗo tawa hande sonnajo hino gollude gorko hino gollude hande kadi yurmede nden acci ko honto yurmede nden fuɗɗi accude ko nde fewdo debbo on wiyata waɗanelam min compte bloqué waɗanelam min compte an on feere yani ko moni heɓugol kon hare mi kafidaɗum e moodi an allah noon subhanahu wa taala o kafinoɓe o wiinoɓe nisa'ukum harsun lakum haray sonnaɓe mon ɓen ko conci wonande on haray onon kadi ko on conci wonande sonnaɓe mon ɓen haray ɓeɗo kafino gila ko allah subhanahu wa taala joni noon ɓe fuɗɗike sendude oɗa waɗi compte mum feere oɗa waɗi feere joni séparation on fuɗɗike haray musidɓe julɓe ɗum ɗo labaka haray yimɓe siɓe hawtidiri ɓe yiɗidiri ko hunde wotere ɓe duwa wonde haray ko atti kon ko gorko on duwa dépensude sonnajo on ko kanko duwamo ñamminde kanko duwamo holtinde si o nawni ko kanko duwamo ñawdude allah subhanahu wa taala o wi'i kadi askinuhunna min haysu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna litudayi'u alayhin wa in kunna ulati hamlin fanfiqu alayhinna hatta yada'na hamlahun si tawi noon kadi woni an gorko a ƴetti sonnajo ma addimo ka suudu tawa ko traitugol mo tun tawa o heɓata e ma konngol welngol o heɓata e ma fija jala wano mawɓe ɓe wi'irayno noon o heɓata e ma haala newi ka hay e hunde hiɗa welti ka yaasi sa naati a changi caractére sa naati ko sooɓe tu wonduma e sonnajo ma on ko honno yurmede wontirta hakkudeji mon allah subhanahu wa taala o daali hoɗineɓe nokku ka hoɗu ɗon yurmeɓe wata on attuɓe ɗon saabu ɓittingol ɓe innugol min o komi woni moodi makko kokomi wi'i o waɗata hay si tawi sonnajo on yiiɗa ma hay si tawi sari al islam wi'a ɗum ɗon haray hino woodi kadi worɓe ɓe tawata ko da'aful iman tawa ko lo'ugol iman gorko daratoɗo wiya ɓeygu mum min komi waɗuma neɗɗo wallahi na an waɗimo neɗɗo ko allah subhanahu wa taala waɗimo neɗɗo saabu ko allah tagimo an a yi'umo tawi ko janɗo a yi'umo tawi ko tagaɗo joni kadi ɓe watta ɗo ɓenne komi adduma leyɗe porto subhanallah subhanallah ayi da'afin hada ayi qawlin hada an neɗɗo mo suɓiɗa ya wuurudu e makko addamo ka wonɗa ɗon wonoɗa mantoronogol mo wiya komin adduma leyɗe porto subhanallah ko allah attima wiide ya hoɗinmo ka hoɗuɗa ɗon si a waɗi ɗum ɗon ko farilla waɗuɗa yani koko waɗɗima ɗum ɗon hina ko jaroɗa maboragol ɗum gorko goto duwa ka maboragol ɗum saabu koko duwaɗa waɗuɗa
hara hino wa'i wasen wi'i si sonnajo goɗɗo defi koko farilla makko defangol modi makko kono non nyammingol mo ɗum non koko ɓeydita ko welintamo welinta gorko on hino wa'i wasi sonnajo wuppanima conci maɗi ko farilla yo wuppane kono pasangol mangol ko so tawi hara o yiɗi o waɗi si o defi ko farilla e makko kono ɓannalngol mangol ɗum non ko ɓurtugol waɗugol ko welema an gorko on hara wata gorko goto daro mabaragol ɓeyngu mum inna komi waɗuma neɗɗo ya andu a falji sabu hina an waɗi mo neɗɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala taguɗumo on kon waɗi mo neɗɗo Allah kadi wi'i ko yon hoɗimɓe nokku ka hoɗuɗon ɗon ko yon wondu e maɓɓe nokku ka wonɗon ɗon hare ko ɗum ɗo woni fi hadiso goto ñande go Umar ibn al-Khattab o landino sonnajo makko on o wi'imo ya Hafsa ko lebbi jelu debbo wawi wonde ɓawo modi mum ha Hafsa ko baben makko o wi ene baben ko on landotolan ɗum Umar ibn al-Khattab inni ko sabu yomi andu ko honnugo waɗi ko ni o waɗiri baben makko yani lebbi jeego hande no musidɓe julɓe ndaren no wodi wonɓe accude rewɓe mum duuɓi sappo ɓe yilto ɓe yiya goɗɗo goo ɓe accita on ɗon subhanallah ko honto ɓe tagi ɗum ɗon ko honto ɓe fawi ɗum ɗon ma neɗɗo jomba premiére femme ma wondon duuɓi ko wonda amara himo yurmama ko wonda amara himo yiɗuma ko wonda amara himo dankima ko wonda amara himo waɗanma piiji ɗin fof Allah subhanahu wa ta'ala uditanama arkise yaha jomba gorejo ɓiɗɗo makko ɓurna on ɗon e hoore oɗa ayi hayatin hada ko ɗum ɗo l'islamu wi'i wallahi l'islamu wi'a ɗum ɗo walla jomba rewɓe ɗiɗo tawa hiɗa ɓurdi toso kon e hoore jana on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki kala on jombuɗo rewɓe ɗiɗo o ɓurdindini ɓe yawmal qiyama o immoto o daro tawa himo paralyse sengo go yaata ko sengo woto yaata hare ɗum ɗo worɓe ɓen fof koye watta yila sabu si en yewtay ko nawnare wonɗen e yewtude na yen yewtu nawnare nde tawata ko sengo woto accengoya sengo ko wonɗen e wolude kon ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri Allah daali wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ko gonga wonɗen e yewtude kala on mo Allah subhanahu wa ta'ala okki faamu e welo yo nanu o jaɓi o gollitiri masha Allah kala o jettuɗo a contraire hare yo andu ko konngol ngol Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ko ɗum woni ko añi haray kadi subhanahu wa ta'ala o daali liyunfiqa zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra yo on gorko kadi dépense ɓeygu mum kala ko mariyani feere mum wata noon kadi on sonnajo yo yahu o yi'a e suudu sonnajo gorejo makko tawa modi on ɗon Allah subhanahu wa ta'ala hino waɗanimo arkise yaaji ɗo o tawa ɗon télévision grand écran o ara ka modi makko o tawa kanko yaajendi ndin ɗuuɗa yani o wi'a worɓe fo na gotum worɓe fo na gotum daaru modi kaari suudu makko ɗum sayino ɗum labira sonnajo wolɗo ɗum woyo andu hino woodi ko sabbimo ñande janggo si o tubanali Allah subhanahu wa ta'ala sabu Allah subhanahu wa ta'ala o tagi yimɓe ɓen kono o fonnali arkiseji ɗin si tawi on sonnajo o jooɗike fawgol modi makko ha tawata on o yahay ka banque o ñawlo o mbuuɗi ma o yaha o waɗa ko duwaka yo andu kanko sonnajo on ko kanko woni ko woni sabu on probléme ɗon fo waɗi haray noon kadi on gorko si tawi Allah subhanahu wa ta'ala hino waɗanimo yanñede wata o wuddam ɓewngure makko nden nelaɗo sallllahu alih w sallam e maki khayrukum fi ahli ɓurɗo on moƴƴude wono worɓe ɓen ko ɓurɗo on moƴƴude ka ɓewngure mum si Allah subhanahu wa ta'ala n waɗanma yaajede hollu ɓewngure ma nden ya andu nden yaajede nde Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma hino tawa e arkiseji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala rewni e juuɗe ma e ɓiɓɓe maɓe ma e sonnaɓe maɓe ko ɗum Allah daali wata on aretu jiidi mondin sabu kulol basal komin Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti garanti komin arkisatan onon worɓe ɓen komin arkisatan onon sonnaɓe ɓen hare ɗum ɗo kadi yani goto kala e men e maɓɓe koye watta hilango sengo ɗon rawahu muslim fi sahihi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala fi hijjati alwada fattaqu llaha fi nnisa akhastumuhunna bikalimati llah واستحللتم فروجهن بكلمة الله
ولكم عليهن أن لا يوقعن فراشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سبحان الله. نلا صلى الله عليه وسلم هبه فونيتر be ɓurdira gorko on ma ɓe ɓurdir sonnajo on. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam waaju hajju mo ɓe sakkiti on ɓe wi'i wo mi rentini on mi wasiyi kon hule haqqe rewɓe ɓen hule haqqe rewɓe ɓen ɓen rewɓe kadi o hulu haqqe worɓe maɓɓe ɓen yani ko honɗum debbo dagiranama ko tawde ko farilla sunna e farilla waɗi ha on debbo daganima ha o wawi wonde sonnajo ma ko yamirore Allah. haray ɗum ɗo fop ko yamirore Allah waɗi so sonnajo wawi wonde sonnajo ma. haray kadi ko honno tawata a waway wondugol e makko e suudu tawa windantake baraji ko e yamirore Allah subhanahu wa ta'ala. haray noon kadi kamɓe sonnaɓe ɓen ɓe duwaka addude ka suudu moodi maɓɓe gorko mo moodi maɓɓe yiɗa. subhanallah. hande ndaren honto ɗin probléme ji woni wallahi hino woodi sonnaɓe ɓe tawata si moodi maɓɓe ko 6 heures yaltata yahi golle ɓe andi ko e leero hombo ɓe artata hara hina sonnaɓe hulɓe Allah ko nden leere ɗon ɓe addata jatigi maɓɓe ka suudu moodi maɓɓe. subhanallah. ayi ismin haza ko honnun e bakkatuji ɓurɗi mawnude. nelaɗo maki wata addu an sonnajo wata addu gorko mo moodi ma yiɗa ka suudu makko hara o yiɗamo tundey naafi waddugo e makko ko boni si tawi moodi ma inni mi yiɗa kaari a ala droit an sonnajo on newnalngol mo waraka ma. ndaare musidɓe julɓe hande wono ɓe naareɓe ɓen no ƴetti o aya ɓe gollitirimo. ndaare hande sonnaɓe maɓɓe ɓen a immoto ɗo yaha ka weldijo ma naarejo satta ha yiya sonnajo makko on ñamete on fop no prépara ko kanko gorko yanta ñameteji ɗi wallinaka tabal ñamo ha gaynon waynodiron woɓɓe maɓɓe hay ka sonet maɓɓe son ardi onon worɓe ɓen ko ɓawa wona toon fiiwata on nanu hito hay sonnajo makko on. ndaren noon enen hande ko ɗum ɗole Allah subahanahu wa taala yamiri enen hande ko eske koni wonde e gollirde. hande so tawi a fotta e gorko e sonnajo mo tawata daganaki mo yani ko si tawi wona jonnidoroɓe juuɗe haray ko kuupi ɗimɓe woni e hiwrodirde mana maɗum gorko immo ara ka suudu gorko o innamo honto ɓeygu ma woni. subhanallah. na ɓeygu makko arɗa ɗaɓɓugol yani ko gorko on arɗa ka mum haray ɗum ɗo enen e ala gollitirde ɗum ma wonandema si gorko si soni ko debbo on taw attuto ƴettude sonet on anda ko hombo si ɓe ñamude o jooɗade gorko janano ɓe kolodira ɗum ɗo fo wallahi islam yamira ɗum ɗo ko ɗum waɗi probléme ji ɗi hino ɗuuɗi ka cuuɗi men en ala e gollitirde. amma kadi siko gorko on yani debbo naatake makko si tawi namo jonnata junngo haray ko kuupiɗin ɓe woni e hiwrodirde ma ɓe jooɗo ɓe ɓadodira ɗon ɓe yewta ha tawata cheytane ukkoto hakkundeji maɓɓe haray ɗum ɗo fof wallahi Allah subhanahu wa ta'ala himo haɗi en. ndaren noon hande hino woodi sonnaɓe subhanallah heɓoɓe jatigijo ɓuranɗo ɓe moodi maɓɓe subhanallah. honto o aya ɗo wona e gollitirede sonnaɓe ɓen honto o aya ɗo wona e gollitirede. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wata addu ka suudu moodi ma mo moodi ma yiɗa wata addu ka suudu moodi ma mo moodi ma yiɗa an daroɗa inna min kaarijo no ɓurani mi moodi an la ilaha illallah. ko honto imanu men on woni ko honto gollitirgol men deftere Allah nden woni ko honto gollitirgol men sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam woni. ɗum ɗo wallahi haray wona ko wonɗen e gollitirde. wa an muawiya ibnu jayd radiyallahu anhu qal qultu ya rasul allah ma haqqu zawjatu ahaduna alayh. o ɗo sahabajo o landi o inni ko honɗum woni durwa amen menen worɓe ɓe ka sonnaɓe amen. nelaɗo sallllahu alih wa sallam jente ko ɓe wi'i kon ɓe wi'i ko ya ñamminmo si o weelamo ko ya holtinmo si o holi ko ya ñawdumo si o nawni wota a piyumo kadi piggal ngal tawata ko barmintamo. hande ɗum ɗo se daari enen o aya ɗo en gollitiralimo hino woodi worɓe ɓe tawata wallahi si tawi seytane fooliɓe na hay loyruɓe waɗata ko boksugol on tigi dampa on tigi ɓe piya on tigi wa piyowo gujjo ma ɓe piyamo wa piidowo e gorejo mum wallahi ɗum ɗo labaka nene ɓiɓɓe maɓen kon wonma e ne ande ɓiɓɓe maɓen kon wonma e wuppande conci maɗin kon wonma e defande ñamete ma on daroɗa boxa on ko waɗowo box wallahi ɗum ɗo labaka honto yurmede nden woni honto giggol ngol woni nelaɗo Allah no yamiri piyeɓe
kono non ka piyoton ɓe ɗon na yo mbarminɓe sonnajo ma sa piyaymo yo waalo piyamo piggal ngal tawata hay goto yiyatamo anda a piyimo ɗum ɗon en fof iɗen andi ko honto piyatamo amma noon si tawi woni debbo on o ɗoftaki kadi si tawi woni debbo on ko dartotoɗo si tawi woni debbo on a dartotungo daro hara ɗo ɓe ɗiɗo kala ɓe gollitirali ko Allah subhanahu wa taala yamiri kon ko ɗum ɗo waɗi probléme ji ɗi si tawino debbo on hino andi si modi makko wiimo waalo mi piyama loyru sariya ko hondu mi piirama mi piirama fiilan añuma ko fi a waɗi ko welatalan Allah kadi yamiri piye sonnaɓe ɓen kono nayon piiɓe janggo tawa ko yaw ko labtane wattugol ñiire ma janggo tawa ko yaw ƴetta certificat médical kanko kadi himo andi hino woodi joɗaniɓe mo ɗo walloɓe mo cheytaneji o yaha e joni ɓen pompa mo ha police ara ka suudu yaltinama an gorko on subhanallah ko honno nge gurdan noon ɓewguma simo andi sari al islamu hino yamiri moodi ma yo piyumo kono himo andi ka o piyatamo ɗon o waloto o piyamo tawa hay guere waɗata hay e hunde goto andata goto kala e mabɓe hino andi haqqe oya kono ɗum ɗo ala kay waɗede neɗɓe maake kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wala tahzur illa fil beyt wata haɓituɗum e ɓeyguma doga yalta ka suudu yaha sa taƴoto ɓeyguma taƴomo ka nder suudu kono kadi taƴogol ngol nayo feƴƴu balɗe tati woodi taƴodirewɓe rewɓe mum lebbi jeego no woodi taƴodirewɓe rewɓe mum lebbi hara no woodi worɓe ɓe tawata subhanallah kamɓe watta fitna wona ka suudu maɓɓe tawa ɓeygu maɓɓe no mari haqqe e maɓɓe ɓe lando moodi maɓɓe inna hiɗen haaɓi si tawi wona debbo huluɗo Allah o yaha o ɗaɓɓiroya nokku goo subhanallah ko honɗum e fitna andu debbo ma on no mari haqqe e ma an kadi hiɗa mari haqqe e makko ma ɗum kadi on gorko o lando sonnajo makko on o daro o salo ha on gorko yaha jomboya goɗɗo goo joni noon debbo on yilto wona contor ɗum ɗon haray wallahi ko gorko on e debbo on haray kamɓe fof woni gollitirari ko Allah subhanahu wa taala yamiri kon وقد اتفق أهل العلم من السلف والخلف على وجود نفقة الزوج على زوجها بما اقتضى هذه الأدلة ما لم تكن ناشجا يعني ما دامت لم تمنع نفسها إليه يعني ستوي ونندم غوركو هنا دوا دبانسو دي سناجو مون كونو نون كو سارت ستوي ألاندو سناجو ما أمباندي وسالانو ما الإسلام إني على دوا دبانسو غورمو ستوي سناجو ما إنمو يو دفاني وسالو الإسلام نو إني على دوا دبانسو غورمو si tawi sonnajo ma innayi acco inna mi sali a innayi jooɗo inna mi sali haray a duwaka mo dépensude ko ɗum ɗo ulama'uɓe ɓen fotti wa qad ittafaqa ahlul ilmi min alsalafi walkhalaf ala wujudi nafaqati zawja ala zawjiha bimaqtada hadihi aladilla ma lam takun nasizan yani ma damat lam tamna nafsaha ilayk wa ma'na an-nusuz am tamna nafsaha min zawjiha فلا تمكنه من استمتاع بها ولا تقوم بما يجب عليها نحو فالشرع قد فرض لها حقا وفرض عليها في المقابل هذه الحقوق واجبات فإن قامت بما عليها من الواجبات أخذت ما لها من الحقوق ستوي نون كدي وني غوركو متاوتا يعني himo wuddani sonnajo makko on o jonnatamo ko duwa kon sonnajo hino ɗofti sonnajo hino wadde droit ji makko ɗin fawka suudu tawa gorko on yani himo wuddani on sonnajo makko haray on sonnajo sino andi hara on gorko no woodi ka o marata mbuuɗi mo mari droit ƴettugol ɗin mbuuɗi o haaji tora e haajuji makko ɗin kono tawanayo ɓurtin qala allahu taala walahunna mislu alladhi alayhinna bilmaruf fa hadihi l ayatu tuqarriru anna misanu l adni fi l islam ɗum ɗo hollay woni ko nunɗal l'islam l'islam foranta gorko on yani wondata e gorko on si tawi himo tooñi l'islam woddata e debbo on si tawi woni himo tooñi hara hiɗen andi qissa goto mi filitano en lawnu wona sonnaɓe ɓen hande law hari sonnajo ala valeur mi adda noon qissa goto mo oumar bunil khattabi sifino ñande go himo jooɗi kanko ka jonde makko yani majlis oumar himo jooɗi ka jonde makko woni seeɗa toon o fesi woni kadi seeɗa o jali sahabaɓe no remarkimo ɓe inni oumar ko honnum woni gundo ko jalnuma ko honnum woni gundo ko wullanɗa o inni wo minen min wonino fil jahiliya yani qabla al islam hari min ƴettayno si min wiyanoma min heeɓi ɓiɗɗo jiwo min weltiranama ɓiɗɗo jiwo mo be harayno seytini kala wi'aɗo hino heeɓi hande jiwo tawa himo seytini kala wi'aɗo no weltinirano heeɓi ɓiɗɗo gorko tawa himo welti yani kamɓe ɓe jonnano sonnajo valeur ha ñande go kanko inni o heɓanano ɓiɗɗo jiwo
o ƴetti on jiyo ɓay o heeɓi duuɓi 4 o inni yo on ɗowtumo kaburure o ɗowtimo yani tawi jaka o jasino comme kaburu o ƴetti jiyo makko on haɓɓimo o okkimo nder ton o hebbiti jaare ha jiwon kum maayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi'i wa iza al maw'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat yawma al qiyama Allah lancitoɓe ene ɓe fayɓe ɓe jiwɓe to sokoɓe ko honɗum ɓe warira ko honɗum ɓe waɗi ha ɓe wara ko fiitun koɓe debbo ko fiitun koɓe jiwɓe ko ɗum ɗo ɓe warira donc ɗum ɗo hari holli hari kala wi'aɗo no mari ɓiɗɗo jiwo yani haray mo jogui probléme amma noon hande islamu ari jonni rewɓe ɓen liberté jonni ɓe piiji ko tawta hiɓe duwa kon fof ha tawi hande leyɗe porto ka wonden ɗo hande kala heɓuɗo ɗo ɓiɗɗo gorko haɗa o weltaki no waɗe wawi dara o weltaki kala heɓuɗo ɗo ɓiɗɗo jiwo tawa himo welti joni piiji ɗi wonti axe fi honɗum o weltani par ce que himo tanƴini yani affaire makko marsi piiji ɗi wonti joni axe joni noon o wi ko honɗum kadi jalnilan o wi par ce que menen hari ko sanamu men rewata joni noon min wawata ƴettugo sanamu hoy ko min naɓɓude e makko si minen yaltude yani harisu makka si minen yaltude yawgol hara wona nder makka min woni min wawata naɓorta sanamu hoy koy kono joni ɓe wi men yo min ƴettu kaaƴoy o goto kala men ƴettu kaaƴum itta kum makka si tawi woni no yaade nokkugo si hewti ka o juulata ka o rewata sanamuru wondu makka ɗum haray koyo rew kum kaaƴum ɗon ñande goo noon Oumar wi'i mi yalti tawi mi joga wata ƴettude sanamuru ndum kam mi yata wo mi rewandu mi ƴetti kaaƴo e nder makka mi yahi ha leere yoni fi kami dowa rewgo sanamuru wondu to ndum kono tawdelan jogui kun kaaƴum mi wallini kun kaaƴum ɗon honno tawi o joga o yejjiti déjà hay o jogaki kaaƴum tawi mo jogui tamoroje 2 o ƴetti tamorore goo waɗi place kun kaaƴum ko ndono addorde yani o rewi kun ɗon ha o gayni o fokkiti tun tawi o weelama o ƴetti nden tamorore nden no ƴakki yani o ñaami o inni womi ñaami Allah angu ko ɗum waɗi premier simmiji tigi komi surri kon jiwo angu himo wuuri mi wullay si mi anditi on Allahjo am momi ñaami mi jalay donc ɗum ɗo holli e musidɓe julɓe Allah subhanahu wa taala hino teddini sonnajo kono ko simo andi hoore makko Allah subhanahu wa taala hino jonni gorko haqqe kono kanko kadi ko simo andi hoore makko haray ko ni ɗiɗi kala ɗi woni e yarude بوئي فهذه الآيات تقر أن الميزان عدل في الإسلام أن يعطي المرء من حقوقه مثلها عليها من الواجبات فإن امتنعت المرء عن طاعة زوجها ولم تمكنه من نفسها ولم تنفق معه إلا في البيت كما يريد فلا نفقة له عليها ستاوي ونندم كو يوتدنانكم ستاوي دبو ما وني ودفتاكما دبو ما سوني أويتامو يوادو ودا أويتامو أتشو أتشا هرى الإسلام نوي أدواكم دفنسوده دون هرى كو بياند دون نونكو غو ببيكري فإنما تجب النفقة من في المقابل المنفقة التي يحصل عليها منها ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوج من منزلة الزوج إلى منزل آخر بخير إذن الزوج بخير وجه الشرعي أو سافرت بخير إذنه أو أحرمت بالحج بخير إذنه فإن سافرت بإذنه أو هرمت بإذنه أو خرج معها لم تسقط النفقة لأنها لم تخرج عن طاعته حينئذ ستوين وني debbo tawa o yalti ka suudu modi makko o yahi o woni ka kopinjo makko ma o yahi o woni ka nene makko tawa hina yamirore yani modi makko on gorko do waka dépensude on debbo don ma dama yani o artali ka makko si tawi kadi yani debbo immi kado yahi hajju tawata yawgol hajju no tiidiri ena yamirore modi makko hara modi makko newnanamo yo andu Allah subhanahu wa ta'ala jabata hajju makko ngu hare dum do en foppi en andu nelaado sallallahu alaihi wasallam maaki sinno mi yamirayno goɗɗo yo sujjan goɗɗo mi yamirayno yo debbo sujjan modi mum kono hande hiɗen andi ayeje ɗe tawata joni ko hadise nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum wona waɗede pese hiɗen andi hadise mo nelaɗo maaki kala on sonnajo mo modi mum ɗaɓɓitiri ɗum balndi o sali malaika huɗaymo ha weeta joni ɓe yaltinde ɗum kasetiji théâtre ɓe wi arewɓe ɓe inna ko onon worɓe ɓen tun woni e yiwde ɓen malaikaɓe yani menen min ala ɓe yiwde ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi e ko ayeje anɗen e hadiseje nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗen jalkitoto hare ɓen sonnaɓe ɗon ɓe tawama e jalkiturɓe haala Allah subhanahu wa ta'ala e konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hare yo Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu en tawaygol e ɓen ɗon hare taqdiru النفقة بما يكفي الزوج من طعام وكساء وما تحتاج إليه من الضرورات الحياة وذلك بالمعروف
أي بما تعارف الناس عليه في أشرهم وبلدهم وبحسب حال الزوج من اليسر والعسر هراي كدي هنا ودي غوركو ستاوي الله سبحانه وتعالى هنا جنما تاق هم جنما موي مودي هولو بيغور ماندين الله سبحانه وتعالى هنا ودما أركسه تا الله سبحانه وتعالى وداني أركسه توا هدا وداني بيغور ماندين توا سودان تابي هي غرتو كون كسودو ما سودان تابي تيو كو ولا تابي ma on yaata ka tawata ka supermarché inne hande ndaare ɗo ko faala ɗon ko mi sodana on ɗum ɗo ko hollata wallahi summa wallah waɗay sonnajo on o yiɗama waɗay ñande voyage ɗa wo jour mo tawata mo wowɗon yaajude on wallahi on jour hewte tun o wulɗe ma haray ɗum ɗo fof wallahi ko tawata ko wondigal labangal yimɓe ɓe wulɗodiri wo wallahi si ɓe weldi ɓe wulɗodiri wo si tawi ɓe feppi sina ɗum wallahi sa yahi o wata innide Allah waraye toon kono hay sa ara haaju makko ala parce que mo andi sa arti ko problème woni ka gorko on woni ka debbo on si tawi Allah subhanahu wa ta'ala waɗama yaajende haray ta wuddam ɓe ngure ma nden ta wuddam ɓiɓɓe ma ɓen ta wuddam ɓe ɗo ko ɓe ɗo woni taw premiére ka dande ma taw nelaɗo maki ko hombo ɓuuri moƴƴude e mon ko ɓurɗo moƴƴude en ko ɓe ngure mum min len nelaɗo ko min ɓuuri moƴƴude ka ɓe ngure an ɓeɗo noon woni exemple e men ko ɓeɗo dowaɗen ñentinde الله سبحانه وتعالى ودالي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا ستاوي وني كو dépense 100 € marɗa wallin dépense 100 € yo sonnajo ma kadi muññitor dépense ɗum ko marɗa kon ɗum ɗo fop artay e hadis mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki jombu sonnajo jogiiɗo diina si tawi ko jogiiɗo diina si tawi woni hande ko 100 € marɗa o ƴettayɗi o welto o anda ko ɗum ɗo Allah arkisi on si tawi woni a heeɓi 200 € himo andi ko 100 € woɗa wallinde o yetta Allah o welto ñande tawi kadi ko 50 woodi o yettay Allah o welto fi honnum sabu ko diina makko kan fi kadi honnum si tawi woni ay miko ɗo a yahi voyage hay seytanejo debbo go si ari faalamu mo murtinde o innami hilan uli Allah hay si tawi wonandema moodi an ala ɗo kono Allah an woni Allah moodi an hino ɗo ɗum ɗo haɗaymo waɗugol ko boni amma si tawi ko debbo mo ala diina amma si tawi ko debbo mo ala kulol Allah subhanahu wa ta'ala sa wowtimo waɗande 100 € ñande tawi a heɓali ɗum ɗon wo ko daragol ñermama ko daragol yennama ko daragol aybinama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki wo natata aljanna ɓen sonnaɓe ɓe tawata ko ɓe weltanta ko moodi mum tawa moodi maɓɓe waɗaneɓe piiji ɗin fof ñande tawi moodi maɓɓe ala feere ko daro ɓen ha hande a waɗana Allah moƴƴere ha hande a waɗana Allah hay e hunde tawa noon a waɗanimo piiji ɓuuɗi tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala taqinan ma kon ya waɗanmo husnu ma'asarati zawji li zawjati joni noon kadi ɗa ko gorko on wonɗen e yewtude joni nde gartude kadi e sonnajo on لقد أمر الله عز وجل الأزواج بالإحسان إلى زوجتهن وإكرامهن والتلطف في معاملتهن وإدخال السرور عليهن وأمرهن بالصبر عليهن وتحمل ما يصدر عنهن ما أذى فقال جل شأنه وآسروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هاري غوركو فو غوركو كدي يعني غوركو فو غوركو hino duwa andude ko honnugo weltinirta ɓeyngu makko gorko fo gorko no duwa andude ko honnugo waɗata ha ɓeyngu makko weltanomo ko honno jam wonirta ka suudu makko ñande goo neɗɗo goto tawi kanko ko woni o kanko e ɓeyngu makko ko fiddendi so ari innugol okkoran ndiyam ko okkori ndiyam mi yara ko woni o ko sonko ha ñande goo debbo makko inni hande kadi so Allah jaaɓi mi daaray ngo sonko ma ko honɗum nafata tawi so innimo okkoran ɗum ɗo adani ɗum ɗo o daro o fanka pude o salo waɗude ha gorejo makko on gorko ari tawimo ɗon tawi on gorko no mari hikma yani no mari faamu no mari haqqille o innimo ko ankarijo wallahi wonani nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri wonani Allah subhanahu wa ta'ala yamiri Allah daali wondire e maɓɓe ka cuuɗi no moƴƴiri o wi'i jango si yoni ko falanoɗa yo waɗane o sali kon fof si tawi ko hewti yewtimo haalaji ɗatuɗi yewtimo ko an yo wonkilan ko an yo giɗo an mi wawata wurude ɓawo ma mi wawata wonde ɓawo ma wallahi o wolirani ni debbo on immi addanimo tawi koye hoore newende debbo on inni ko honɗum mi salorayno ko fiyo mette par ce que mbiɗani sa waɗilan ɗo goɗɗum e yaltinde ka wonɗa ɗo joni noon a yewti haalaji newiɗi
ko ɗum ɗo min kadi mi faala addiralan ka suudu ɗo fi waɗugol lan yani esclave ɗum ɗole ko ni Allah subhanahu wa ta'ala daliri si tawi gorko anda an ko honno wawata wondirde debbo ma ka suudu wallahi ko probléme ji a heɓay worɓe seytaneɓe innoɓe ma ta jalido e ɓeygu ma sa jalidi e ɓeygu ma o yewtoma ayi aqlin haza an a suɓike siko guine a suɓike guine fop a yetti on debbo ɗo won sonnajo ma ƴetta on no waɗa ennemi hare ko honto e gurdam maɗa wawata wonde Allah noon daali sonnaɓe mon ɓe ko coñci mon onon kadi ko on coñci sonnaɓe mon ɓe est ce que ɗum ɗo ko hakkil ma sonnaɓe ɓen ɓe wiya si tawi a holli moodi ma hiɗa yiɗimo yani o yawatoma subhanallah an a dari ka inni a yiɗa worɓe guine fop sina on ɗon ko fi honno hatta hollamoɗa yiɗimo wawon wurude e jang ɓiɓɓe mon ɓe jenɗa tawa hiɗon e jang ko honnum ɓe wiyata en wano Sénégal ko honnum ɓe wiyata ɓe wiya yani pullo subhanallah ko konngol mettugol pengol ngol tawata wallahi hay goto falatake ngol nanude yani e iwdi mum ɓe yaw ton hiɓe yawo yani sonnaɓe ɓen ɓe innay ko ɓuri kon ɓe inna pullo yani ko baba Omari o ala nene kono noon ɗum ko fenade o wawata wondude o ala nene kono ko sabu piiji ko ɓe woni e yiwde e maɓɓe kon ɓay wallahi summa wallah hino woodi rewɓe sénégalais ɓe tawata ɓay koko mi andi ɗo mi wawata sifade hay ɓe ñalli piide ɓeygu maɓɓe si woni jamma ko danki woti ɓe waloto ɓe salontako ɓe mbandi ndaare hande ka maɓɓe no wayi enen hino woodi ɗo tawa ko sonnaɓe wallahi sa sonkaniɓe si tawi woni on wawata wonde danki woti wallahi ko nokkugoɓe waloto ɓe ittoma mone subhanallah ko honɗum e diina noon ma si tawi kadi ko gorko on si tawi wonandema debbo makko on yewtimo konngol mettugol mo ko honɗum woni e wadde mo yaade hayloyo ha wanda sonnajo makko on danike o immo o arta yani honɗum ma debbo makko on landomo hoore makko o wiya tertolam millan seytinanma mi weltanakima subhanallah na ɗiɗo woni ko faala ɗen wallahi summa wallahi sen gollitiri ko nelaɗo sallllahu alih w sallam yamiri kon wallahi en wona e jang ndaren enen hande sukaɓe ɓen ayi ay suka hino yaltida e ɓeygu mum yaala espace noon hakkude maɓɓe si tawino ko jatiguijo makko wallahi koɓe jogodiri ɗon hara hiɓe jala ɗon hino woodi worɓe ɓe tawata wallahi a yaltidugol e ɓeygu maɓɓe yaada e oto hara ɓe hersi subhanallah ko honɗum e diina noon ndaren ɓe heeferaɓe ɓe ƴettu enen ko donɗen jogade kon hiɓe wonde rewɓe maɓɓe en layla nahar hiɓe wonde maɓɓe bimɓe kikiɗe jang hino woodi ka cuuɗi maɓɓe kono amma enen ko indugol ta jalam ɓeygu ma ɓe innama wata jalam moodi ma si tawi a jalanaali on ɗon ko hombo jalanta nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗa wonda e sonnajo ma on hara hiɗa windana e baraji tun sahabajo goto maki ya rasulallah mi wonda e sonnajo an mi heɓa tuuyo e makko mi windana e baraji kadi nelaɗo maki ɓe maki sinno a waɗino ɗum ko tawata naka sonnajo ma a windante bakkatu hay sa daari sonnajo ma a weltiki a windante baraji subhanallah haray koye dawal wonɗa si tawi sonnajo ma hino handi ma an gorko on hiɗa andi kono hande ɗiɗo fof enen si tawi goɗɗa jalantamo ko honno darirtamo si tawi debbo ma jalantamo an gorkon ko honno wata heɓirde ko falɗa kon e makko haray ɗum ɗo wallahi labaka ɗum ɗo labaka fi honɗum noon ɓe wi'i hersa ala e nder diina haray ko ma yewte nawnaje ɗen goto kala haray hino andi hoore mum ɓuuri enen ɗo fof nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li nisa'i nelaɗo maki ko hombo e mon ɓuuri moƴƴude onon worɓe ɓen ko ɓurɗo jogade iman ko hombo ɓuuri moƴƴude kadi eɓen jogi ɓe iman ko ɓen ɓurɓe moƴƴude e sonnaɓe maɓɓe ɓen yani ko ɓen moƴƴotoɓe e sonnaɓe maɓɓe ɓen joni noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki gorko fo gorko no duwa fijidude e sonnajo mum enen hande ɗum ɗo en perdi ɗum ɗo hay si tawi suka gorejo ma tawiɗa fijjida e ɓeygu ma konɗugo wiya ma mbari wattan yila narugo debbo yawatoma subhanallah ko ɗum o wiya ma siko debbo koppiño makko tawi on debbo no ñammina moodi mum koko duwa koynte he annoyiɗa holli o gorko ɗa feeti fi o accata ɗo joni o jombaya goɗɗo goo ɓe worɓe ko ni wayi subhanallah ko honto noon haray giggol ngol e yurmende nde wawi wonde ka cuuɗi haray wallahi nani nelaɗo maki ɓe dogidayno e nene aicha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo moƴƴude ko Allah tagi kon ɓen dogida waɗa course kamɓe e nene aicha
kenen si ɓe attike nene Aisha ɓe waɗa doyi nene Aisha kañ kadi adoɓe ko honno ɗum ɗo waɗani en ɗum ɗo ɗi hadisaji windi ko fi hollugol enen kadi en ƴettu sifa ɗum ɗo kono enen hande en perdi ɗum ɗo si wona seeɗaɓe hande sa jogodiri ɗo ɓeygu ma yahi si goɗɗo no ɓawma enno he ɓeɗo ƴilo noon ça va pas darino goɗɗo o jogorɗo ɓeygu mum no yaha siko ustasijo ɓe no daari ono jogorɗo ɓeygu mum no yaha pourtant Allah no daganima Allah daali libasun lakum wa antum libasun lahun goto kala ko conci e hoore oya ɗum ɗo haray wallahi goto duwa ka hersudugol e ɗum ɗo joni noon ma yujibu ala zawjati nahwa zawjiha joni noon kadi ko ɓuri ko hulɓinade hande yani ghira waɗugol jalousie sahabaji goto innino wallahi so mi yi goɗɗo no wondi e ɓewngu mi soppay mo dande nden hay mi yurmintamo nelaɗo maki ene nelaɗo maki hino ɗo hadis on wa jaa fi sunan anna Sa'd ibnu Ibada radiyallahu anhu qal law ra'aytu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bisayf khayr masfah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن أفر jalousie yagal Sa'ad o ɗo inni wallahi so mi yiiti gorko e ɓewngal mi soppa e mo dande nden jalousie feƴata ɗo nelaɗo maki ene hiɗon haawi jalousie yagal o ɗon ngal kanko Sa'ad min nelaɗo lam waɗi jalousie ɓuri Sa'ad Allah kadi no waɗi jalousie ɓuri lam min ko honnon Allah wi'ani wata en rewdumo e goɗɗo goo ko sabu jalousie yaga Umar ibn al-Khattab si sonnajo makko on no arde no ngol lawol ɗo sahabaɓe hayni kama ɓe dogayno fiita ɓe fottu e makko ndaren noon enen hande enen ɗum ɗo buy emen accino ɗum ɗo ayyay ɗo gorko e janano debbo janano jogodiri bimbe kikiɗe ɓe yaha ɓe yewta koye nder ɗum ko boni arata gorko waɗugol ma jalousie hersinaki par ce que ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri kamɓe hiɓe waɗno jalousie nene men Aisha hiɗen andi qissa feƴƴuɗo hakkude nene men Aisha nde ɓe yahuno ha ɓe wi nene Aisha waɗi zina ha Allah subhanahu wa taala holli ɓe dey wonandema ɓe waɗali zina yani ɓe toñuɓe hare gorko fo gorko no dowa wadde jalousie ɓewngu mum debbo fo debbo kadi no dowa wadde jalousie modi mum koye nder ɗum ɗo yani famille o wawata wonde no Allah subhanahu wa taala yamiriri noon joni noon hare ko honno waɗɗiɓe yani goto kala e mabɓe awjaba Allahu tabaraka wa taala ala zawjati an tuti'a zawjaha idha amaraha ma laysa fihi ma'siya wa an tasurrahu idha nazara ilayha wa an tahfaza fi malihi wa 'irdihi gorko kadi hino duwa etade yani o reena gundoji ɓeyngu makko ɗin hara o yaltali ka yaasi e aybingol ɓeyngu makko o inna min ɓewngan no boni ɓewngan no waɗɗum ɗo jara suuɗu boneji makko ɗin wowlu moƴƴereji makko ɗin ha si tawi hara yiwɗomo wo ko moƴƴere ko sifiɗa kon e makko yani o darirtamo kono noon kadi si tawi woni ñande fo ñande ko probléme ñande fo ñande ko sa wattanaji lam noddante police haray kadi ma sifanuɗa yimɓe ɓen no dara no heɓira solution kono haray musidɓe julɓe wallahi miijite onon sonnaɓe ɓay haray hino fanɗi ka yiyeten ɗo gorko hino yaltini yani debbo wallinimo ka yaasi hande en reeni ɓe heferaɓe wallahi koɓe woni e waɗande ɗum ɗo ko yaltingol en e diina men kan ko yaltingol e diina men kan woni koɓe woni e waɗirde ɗum ɗo yangoɗa ƴetta debbo Afrique addamo ɗo wondon ɗo duuɓol ma duuɓi ɗiɗi tawa ko dewgal ngal mawɓe julɓe humi kefeero yedduɗo Allah subhanahu wa taala daro bonnangal dewgal o watta ɗon kadi o innama yaltimmo ka suudu o wiya kadi ɗa mari droit addugol gorko kala mo faaloɗa ka suudu ma ɓeydna gorkon kadi o yoɓu suudu ndum ma yo dépense ɓiɓɓe ɓen ko honno o gorko ɗo o wurirta e jang ko honno o gorko ɗo o wurirta e haqqille makko wallahi summa wallah kanko debbo on o sikkay o gañike kono wallahi yawma alqiyama so dari ka yeeso Allah subhanahu wa taala o sindinayno hara ko aduna e ko woni e nder aduna ɓe jonnimo o jaɓatano koɓe promotomo gon ko aduna ɗo hande ndaare musidɓe julɓe ko worɓe jelo wona yaltinede e cuuɗi ko worɓe jelo akkiti leydi ka woni saabu probléme ji maɓɓe ko worɓe jelo perdi golleji maɓɓe saabu probléme ji maɓɓe Allah subhanahu wa taala o daali inna kayda kunna adim yani feejoje maɓɓe ɗe no hulɓini feejoje maɓɓe ɗe no hulɓini haray wallahi sonnaɓe ɓe yoɓe wattan yila wallahi yoɓe wattan yila nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala on sonnajo feƴƴinɗo tawi moodi makko no weltanimo o naata e aljanna ayi hayatin hada
hino woodi sonnaɓe moƴƴunoɓe ko honno ɓe wi'ayno Allah min yomi atto feƴƴingol moodi an fi hon ɗum fi yo moodi ma wi mi yaafike sonnajo an on kala ko waɗunolan nelaɗo maki kala on heɓuɗo ɗum ɗo o naata e aljanna yo Allah subahana taala okku en sonnaɓe wawoɓe wawde sifani enen kadi worɓe ɓen yo Allah okku en ɓerɗe wawɓe muñanade sonnaɓe men ɓen wawen wondude e maɓɓe ñande goo suka goto himo daara e télé andiren piiji ɗi nawnaje ɗen ko cenɗiren ɗiɗi kala woni o yii sonnajo hino tiggi ko laba o inni hana ninolan hara ɓegan ko ni tiggori ko laba ko fop no yiɗi ko moƴƴi kon fop no yiɗi debbo on fanki pude o yii ɗon kadi debbo on kadi yi gorko woɗɗo kamis mi waɗi kaftane waɗi kufunun acciti waare o wi hana ninolan min kadi hara moodi an ko ni wayi goto kala e maɓɓe daari oya si tawi woni anda faala ɓeygu ma feew anga feewa ko honno wonirta wawata wonde si tawi an hiɗa faala moƴƴude ɓeygu ma moƴƴa ko honno wawata wonde debbo goto kadi moodi makko winomo heyi tigi tigi on min mi ronki ko ɓornotoɗa pantolo waɗugol dolo koye daɓɓoy janggo ma hemi ɗaɓɓanama jilbabu ko ɓornoɗa waɗano rewɓeɓen fo woni e ɓornode noon o innimo labas yani probléme fus ala min kan noon haray ko sart ndeɗa sodanalan jilbab sodaɗa ɗum kaftane ɗum noon si tawi marsi haray baasi ala kono noon min mi ɓornota ko jilbab mi tara hoore anden an waɗa whatsapp wona haylagol kasare ɗo haray ɗum noon marsata joni noon kan andi gorko on tawi wona pré wattagol kamis o wona pré accitugol waare tawi ko honnugo waɗata ngam haala maayi ɗon kanɗon no waali ɗon ko Allah andi ko ndirma kay mitoto haray wallahi summa wallah piiji ɗin ko maɗi wonirani si tawiɗa faala yo ɓeygu ma feewu haray an kadi ma feewa an a yiɗana hoore ɓeygu ma moƴƴa acca hoore ma Allah subhanahu wa taala daali atamuruna annasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun haray piiji ɗin fof koni woniri haray wallahi probléme ji ɗin ko cenɗe ɗen fof woni haray ko honɗum wowi ko wallata en enen worɓe ɓen e sonnaɓe ɓen koyen yiltito ko Allah subhanahu wa taala yamiri en kon ɓe wi'i ɗo kadi accon hakke haray tangon yani ko ɓe wi'inolan kon feƴƴi kono wallahi haray mi daro wano ɗo hilan jogui yewtere buy nde tawata wallahi komi falano kontinde ha timma tawata kadi koko ɓuuri ko tawata ko komi wooli ɗo kono haray mi daro wano ɗo no gasa en timmintinoyto ɗum ɗo inchallah yeeso goo si tawi Allah subhanahu wa taala newnani en o tawni en haray wallahi summa wallahi musidɓe juɓe watan ɗayni hoore men wallahi sen yiltake deftere Allah nden subhanahu wa taala en jokkali sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wallahi en heɓata ko faala ɗen kon ka ɓeygureji men ko ma en goto kala e men yilto haray onon sonnaɓe ɓen kadi wallahi kala sonnajo wata o heɓu mo o weldi ɓuuri moodi makko wata o heɓu conseillé ɓuuri moodi makko wata o jaɓu kefeero tawata ko yedduɗo Allah subhanahu wa taala yamiramo yo yalti moodi makko ka suudu makko haray wallahi ɗum ɗon labaka sa yaltini moodi ma ka yaasi ko honno ɓen ɓiɓɓe ma waɗirte barki mawɓe men ɓen ɓe wi'ayno si babajo yani sa'ama ko ɓiɓɓe ɓen ɓendata ko honno ɗum non wawaten famirde yani so tawi a lorri baba ɓiɓɓe ma ɓen ya andu ɓiɓɓe ma ɓen ɓe nafoyta hay e hunde so yii ɓe wi'a en enen ko nene marɗen na baba ko sifaɗi piiji ɗo ko sifaɗi qissaji ɗo haray sonnaɓe ɓen yoɓe rento haray sonnaɓe ɓen wata ɓe wi'u yani ko kamɓe tun wona e yananede saabu ko ɓuuri kon ɓe wi'e ko sonnaɓe ɓen tun wona e yananede kono sen daari e temedere sonnaɓe e temedere worɓe ndaren ɗon ko homɓe ɓuuri wonde e yaltinde worɓe ɓen ka suudu si tawi ko worɓe ɓen ɓuuri yaltinde haray worɓe ɓen rento ɓe acca ɗum ɗon si tawi kadi ko rewɓe ɓen haray yoɓe accu ɗum ɗon ɓe fof ɓe yilto ɓe hula Allah subhanahu wa taala ɓe wonda e moodi maɓɓe ka cuuɗi no Allah subhanahu wa taala yiɗiri yamiri kamɓe kadi worɓe ɓen ɓe yurmina ɓeygude maɓɓe nden ɓe anda wallahi calcul ko ɓeygu ma wonma e defande ko kanko wonma heɓande ɓiɓɓe kanko wonma e dankanade sa accidama ɗo hande e boobo sansangol mo kuus lootamo naɓamo ka l'école antun e golle ko ñaama wallahi a gaynata fes si tawi no an a heeɓi ko waɗnama ɗum ɗo a heeɓi koye mo jemma muynana boobo ma on a heeɓi koye mo jemma sansanamo kuus tawa hiɗaɗani so o wulli koye na ƴettu boobo ma on tawa wayi wasina boobo ma an si tawi kadi woni kaka konno ko location familial ɓe wiyata si gorko ginni wattite honno senden ɗum ɗo oyna ko ɓiɓɓe am ɓen ko muuri ɓiɓɓe am ɓen est ce que ko antum heeɓi ɓe ɓiɓɓe
est ce que anto awa joni a wonino awa nene Mariam tawa heɓa ɓiɗɗo ara ala moodi subhanallah hara ɗum ɗo wata wonde ɗum ɗo en fop men wallahi ɗen fota nawnaje ɗen ko cende ɗen fop woniri hino woniri ka worɓe ɓen hino woniri ka sonnaɓe ɓen hara ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo yaafo en bakkatuji men ɗin hara kala komi falji ɗo wallahi mi wolira fi yawagol goto mi wolira fi mankugol goto hara kala momi tawata mi hawri e mum tori kamo yo yaforlam fi Allah subhanahu wa taala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم هريسي الله سبحانه وتعالى نيونا نيي إن يوتي on debbo ɗoftiɗo modi mum ko honɗugo mari yewten kadi on debbo yani ronkuɗo ɗoftade modi mum ko honɗum mari yewten kadi on gorko wonɗo e traitude ɓewgu mum ko honɗugo mari e kala on gorko kadi heɓuɗo rewɓe ɗiɗo ɓurdidiniɓe ko honɗugo mari inchalrahman haray lantori on yaafuye mi juutini e mo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Assalamu alaikum